Fadhkuruni adhkurkum. Are ngerak kolari pung Allah Ta'ala, tenang ngerangmu pung Allah Ta'ala. Ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengingatmu. Aja puiwi puamu, ten aja puimu pung Allah Ta'ala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون الخادرون، ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Faqala aidan ud'uni astajib lakum. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana ma'abdi ma dzakarani wa taharrakan bi syafatahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saudara kaum muslimin, teman-teman labbikan seluruh malabbikan jamaah Jum'ah yang insyaallah memagi-magi angker yang masiri pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engka sikit paimang si mata ifataraka asyukuru kata mapuji lau raja sewana pun Allah Ta'ala. Nasaba alhamdulillah ia eso kami nam malabbi'eh. Engkai apatiruanna pun Allah Ta'ala. Engkatoi papejapunna pun Allah Ta'ala lau ridi atanna. Nawat diki engkaki si mata maringang watak kalita. Ifakidui hadir di tempat ini dalam rangka mendekatkan bertakarrub ilallah, mendekatkan diri ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nawat dingi atitta masarro manyameng simata mangulo maring ngerang lari pungallahu Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia ya dek sisan na engka tapasala farengeranna. Ya rega dek sisan na engka tapasala mak dampe-dampe lari pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap helahan napasnya sininna anu mesuk mata makna napasakna nabita mengandung zikrullah rampe-rampe lauri pun Allah Ta'ala. Semoga insyaallah idi ya engke hadere rilalanna ya onrok kami nama lebih ewe. Insyaallah seddiwi mancaji atan ratan rang engkaki atitta si mata maega maringeral lauri pun Allah Ta'ala. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, angang kangat tak kehadiran tak dalam tempat ini
idi pada engka ki simata tu dan rilalan na ye onrongewe riwat tu kamanal malabbi na pung Allah Ta'ala reso jumai sekira-kira set diwi mancaji atan ratanrang atau pernah atai lauri puanna arepe kena atai lauri puanna nasaba salah satu di antara tanda-tanda keimanan atan rang atau pernah sedeata laurio puanna ya naritu maigai alina marengeral lauri pungala Ta'ala watak kalenagi ya reganya wanagi simata marippe ilauri pungala Ta'ala. Tanda keimanan seorang hamba adalah banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasaba memang yiru faring ngerangi ya rega zikrullah atau kamat dampe-dampe lari pung Allah Ta'ala sedih mancaji perintah boleh pung Allah Ta'ala. Maka dana pung Allah Ta'ala dalam Al-Quran fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Yeromat dampe-dampe marengeral lori pung Allah Ta'ala sedih mancaji perintah boleh pung Allah Ta'ala. Fadhkuruni adhkurkum arengerak kolori pung Allah Ta'ala tenang rangmu pung Allah Ta'ala. Ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala maka Allah akan mengingatmu. Ajab puiwi puamu ten ajab puimu pung Allah Ta'ala. Hanya persoalannya zaman dimulakan Allah pape jepunna pung Allah Ta'ala si sale pape jepunna atai lauri puanna. Allah mengingat hambanya itu berbeda dengan kita hambanya mengingat Allah. Ya tosi pung Allah Ta'ala pape jepunna lauri atana tidak terbatas. Esawani setiap detik dalam kehidupan kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingat hambanya. Ni kaya tosi idi atanna biasa lalu engka batasan-batasanna riwat tu tak marengeral lori pung Allah Ta'ala. Ada waktu-waktu tertentu, ada kondisi-kondisi tertentu saat-saat seorang hamba mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal nafarengerangi ki pung Allah Ta'ala dalam hadis qudsinya. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an pernah berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ana ma'abdi ma dzakarani. Saya akan selalu bersama hambaku selama dia mengingatku, kata Allah. Yero puangi si mata si bawai atanna nariwat tunna yero atai si mata mat dampe-dampe iare gamare ngerangi lari puanna. Wataharrukan bi syafatahu. Dan niya pung Allah Ta'ala si bawai atanna yanaritu riwattunna timunna. Bibirnya senantiasa nafakidu menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul na si mata mazikri ya rega si mata mat dampe-dampe lauri pung Allah Ta'ala. Maka zaman dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang membedakan kita sikiri na anre gurut atau fanritai dan dia sikiri taidi. Ya na tu pasti salah sikiri na anre gurut atau fanritai si bawa sikiri ta. Agak pasti salah. Sikiri na anre gurut atau fanritai hanya semata-mata alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah. Yero sikiri na anre gurut atau fanritai
nafahangi mak dampe-dampe bersikir kepada Allah hanya semata-mata miloi nafade cengi miloi nafakesingi rampenna nyawana maringera lori pengala ta'ala, hanya sekadar untuk membersihkan, mensucikan, menentramkan nafatenangi papanat dinna mangolori pengala ta'ala. Ya tosi idi sikiri ta ya naritu masikiri ki maringeraki yare gamat dampe-dampe ki lori pengala ta'ala nasaba engka elok ta. Ini yang membedakan zikrullah orang dulu kita daripada kita. Idi biasa maiga maringerak ki lori pengala ta'ala matinulu ki masikiri matinulu ki madampe-dampe lori pengala ta'ala nasaba engka elok ta. Imma gi biasa engka persoalan kehidupan ta. Engka masalah ta napaki milu marifi lori pengala ta'ala. Napai maega alita madampe-dampe masikri marengera lori pengala ta'ala. Ataukah biasa engka elok ta. Entah itu ada keinginan mempunyai ataukah bercita-cita mendapatkan rumah, engka elok tak memiliki oto motoro, engka elok tak sarekwam maki lolongan bayine makesing macanti, engka elok tak nasabak melok ki lakait tak makesito dan sebagainya. Inilah yang membedakan zikrullah kita dengan orang-orang dulu. Zikirina toriolota alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Marengerangi masikri mak dampe-dampe lori Allah Ta'ala hanya sekadar untuk menentramkan nafanya mengipapanat dinna lori Allah Ta'ala. Nasabak mimad jancinna Allah Ta'ala ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Riwattumu marengerang, riwattumu masikri, riwattumu madampe-dampe lauri aleku, maka Allah Subhanahu wa taala hadirkan ketentraman melalui papanat dita. Oleh karena itu jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah salah kita berzikir mak dampe-dampe ke lari Allah Ta'ala nasabah engka elok tak? Tidak ada salahnya. Nasabah memang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita, ud'uni astajib lakum. Mintalah maka Allah akan berikan. Are lauko nalaku Allah Ta'ala. Cuman persoalannya di sini nalaki Allah Ta'ala persyaratan fadhkuruni adzkurkum. Are ngerakku tenang ngeramu Allah Ta'ala. Tidak ada salahnya kita berzikir kepada Allah karena ada keinginan tertentu. Tetapi jangan dimulakan Allah faralli ipahan di dalam hadis qudsi. Nafarengerangi ki Allah Ta'ala makada. Barang siapa hambaku menyibukkan dirinya hanya semata untuk meminta kepadaku, nigi seddeata sibuk nasibukan alina marepek lauri Allah Ta'ala nasaba engka farelauna, maka kata Allah sesungguhnya Allah telah memberikan lebih banyak dari apa yang telah dia minta. Majappu Allah Ta'ala megasisini nak berang disesina aganellau atanna. Maka jangan dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi tidak ada salahnya kita berzikir kepada Allah karena ada sesuatu yang kita inginkan. Tetapi ketahuilah tanpa kita meminta pun Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah begitu banyak telah memberikan sebelum kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu jangan dimulakan Allah, marilah kita melatih kita. Ifat biasi aleta si mata masikri lari Allah Ta'ala, mak dampe-dampe lari Allah Ta'ala, marengeran lari Allah Ta'ala untuk sekedar
alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, hanya sekadar untuk menenteramkan, menjernihkan ifanya mengipa penedit tak lauri Allah Ta'ala. Nigi tahu namanya menempat penedinna si mata masikri madam pelauri Allah Ta'ala manyamatu itu Allah Ta'ala si mata narampewi atanna. Dan salah satu caranya Allah mengingat hambanya, ya naritu Allah berikan apa yang dibutuhkan oleh hambanya sebelum hambanya itu meminta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala nawareki apati ruang petunjuk sehingga insyaallah nawaddingi ilati alita dilati atitta ilati lilata sarekom menginamaige alita masikri marengeramak dampel dari Allah Ta'ala nawaddingi menre tingkatan yang tadinya bersikir karena hanya menginginkan sesuatu. Insya Allah kita berproses, semoga meningkat menjadi berzikir kepada Allah karena hanya sekedar semata-mata ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nigi tahu marepek lauri puanna, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintainya. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.